pošto si radila, imaš već toliko godina, više od 15 godina iskustva vođenja HR timova, znači rukovodilačkog iskustva u HR funkciji. Kada razmišljaš sada i o svojim timovima koje si gradila i u velikom sistemu i u manjem sistemu, šta su neki pristupi ili greške u pristupima, greške u načinu razmišljanja koje si viđala kod ljudi i koje si pokušavala da ispraviš? Znači, kad kaže kod ljudi, mislim na HR ljude, jer mi često možemo i da imamo ljude koji su sjajni HR eksperti, ali da im u nekim drugim domenima škripi znanje i da im onda to onemogućava da daju doprinos koji bi stvarno mogao da bude mnogo veći. Tako da mene zanima šta si ti primetila u tom smislu. Da, pa spomenula si da sam sertifikovala od strane SHRM, Society for Human Resource Management, tako da meni je blizak njihov model, odnosno competence framework za HR ljude. I ja to posmatram baš iz te perspektive, kao što si rekla. Nekada ljudi razviju stručnost, imaju odlična znanja, ali to nije dovoljno za uspeh jednog HR-a. Potrebno je da imaju i behavioralne kompetencije. I ja mislim da i CAPD, ATD, AIHR, sva ta velika udruženja HR-ova imaju neke svoje modele i svi imaju ta dva aspekta nekako, da je potrebno razvijati i behavioralne kompetencije osim svojih znanja i stručnosti. Međutim, behavioralnim kompetencijama prema SHRM-u imamo liderske kompetencije, interpersonalne i biznis. U liderskim su etička praksa, navigacija, organizacije, u ovim interpersonalnim građenje odnosa, globalni mindset, veštine komunikacije, a u biznis kompetencijama imamo business acumen i analytical aptitude, znači neki analitički pristup. I meni u stvari taj poslednji biznis aspekt behavioralnih kompetencija nekako najznačajniji i u sopstvenom razvoju i u razvoju timova koje sam gradila, sam tu najčešće uviđala gapove. Mislim da je to možda i zbog pristupa organizacija HR-u, u smislu da nekada HR-ovi nisu ni izloženi toliko sastancima, projektima u okviru drugih funkcija i prosto nemaju priliku da bolje razumeju operacije, da nekako shvate biznis model organizacije, strategiju i slično. Bez obzira na to, nekako je odgovornost svih nas da grebemo za tim znanjima, da pokušamo da razumemo biznis stranu poslovanja. Tako da to je jedna kompetencija koju mislim da sam najčešće uviđala da je potrebno da se više razvije. A druga je analytical aptitude, sad da malo bolje objasnim u čemu se tu radi po SHRM-u, to je data analysis i donošenje odluka na osnovu podataka. Jako često čujem od kolega u HR-u da mi se bavimo ljudima, mi razumemo ljude i mi smo tu da usmerimo organizaciju kako da radi sa ljudima. Međutim, ono što mi, i onda kao imaju otpor prema podacima, prema ciframa i slično. Ono što mi kao HR znamo o ljudima treba da budu podaci u stvari. Dakle, ne možemo zasnivati na svojim pretpostavkama i na svojim bajasima u suštini, jer i mi podložni. Nemanja je spomenuo u prošlom webinaru da je jako važno i menadžmentu da čuje podatke. I ja moram da priznam da su meni nekako najlakše implementirane bile inicijative koje su krenule od toga gde smo sada sa podacima, anticipacije gde bismo mogli da budemo ako ne uradimo ovo ili ono. I to je to kreiranje rešenja o kojem ćemo pričati i na našem programu, kreiranje zasnovano na podacima. Imali smo, na primjer, situaciju da imamo jednu osobu u talent acquisition partnera, prodaja je neverovatno porasla i shvatamo da nam je potrebno mnogo više ljudi. Mi onda uzmemo podatke koje imamo u svojim alatima. Hoću da naglasim da je jako važno da postoji higijena podataka, znači data health, data hygiene, da se oni svi vode kako treba, da se konstantno
definicije, kriterijuma, kategorizacije unapređuju, tako da znamo šta beležimo u sistemima. I kad se administriraju ti podaci dobro, onda u ovakvom jednom trenutku, kad poraste prodaja i mi imamo šansu da u stvari scalujemo organizaciju na osnovu te prodaje i da zaposlimo još dodatnih ljudi, mi možemo da iskoristimo tu šansu jer predstavimo te podatke i meni se to desilo da smo uzeli iz recruitment funnela informacije o tome koliko nam je potrebno vremena da zaposlimo čoveka, znači od trenutka kad nam je kandidat ušao u recruitment funnel, do trenutka kada je prihvatio ponudu ili čak do trenutka kad je počeo da radi, koliko je ljudi potrebno u recruitment timu da bi se to uradilo i to ne samo talent acquisition ljudi, već i hiring manager, pa tech assessor, znači eksperti koji procenjuju tim. Dakle, kad smo ukrstili sve te podatke sa acceptance rateom, odnosno kada pošaljemo ponudu, koliko njih prihvati ponudu, sve je bilo toliko jasno na papiru da smo mi vrlo brzo kao executive team doneli odluku da nam umjesto jednog rekrutera treba 5. Meni se dešavalo da kad pričam sa kolegama i HR-ovima da im nije jasno kako je to naš tim tako jako brzo porastao, baš super što kompanije daje resurse za to. Kompanije i management timovi daju resurse za ono što će pomoći ostvarenju strategije i organizacionih ciljeva. Kada smo pokazali kako to stvarno doprinosi ostvarenju strategije, lako se odobrilo zapošljavanje novih ljudi. Da. I to je stvarno odličan primer. Da, šta znači koristiti podatke i kako ih koristiš u stvari. Da bi postao pravi savjetnik management timu stvarno. Da si tu i da daješ relevantne podatke i da nemaš mnogo to što kažeš. Kad se stave podaci na papir, to postaje očigledno, nema potrebe za ubeđivanjem nikakvim, jer to može da bude nešto čega se što ljudi ne vole, da utiču, da ubeđuju, da praktično prodaju, promovišu. A zapravo kada se postave i poslože stvari da to tako izgleda.